Halò, is Mhaise-Ghnùis agus Fàilte gan chiad video hacam. Sibh go neo nach ach yep, sin an rút a ha tachart in ish. Ma ha siw gamalientin mar ha Instagram bi isacu na shorsa rút an ha mi edrych dèanamh mar ha mi dìreach ar tóisich so tapa leif ma ha siw gamalientin mar ha. Mar nach gael, fiach mi mugrói ma sy'n gwyd sy'n dèanamh sé OISEANLAUREN hawn agus ma han sgilion technicach ma han sgilion technicach ac am ceart gior cwrdd mi yn username yn bhideo nachcin. Son chiad video acam an channel waar mi giri shouting grief en cuach a hic Mhaise-Ghnùis tan ban ha seo. Sé an YouTuber NikkieTutorials a hóisich an dùbhlan seo agus rhain se seo imich bliana arás. Agus fai cho eint noch a cúneach nuair a chéad mi a chiad dulmach mar wow. Sin rút a ha córtaigh rium mi ein Mhaise-Ghnùis. Ma ha géirí fuú céad go má nátre agus dìreach a hóist mé an misnach riomh agus ag an túbhéile mar na héile géirí céad mar u héin fuú dúitan ar fad gachtí go cúcin éile. Agus sin ha mi dul fiachú mi dhéanamh an dú. Son an dùbhlan seo a dhéanamh an rud aniu ha u a líanamh un túbh gin dúitan agad is deach agus a facail an túbh éile dìreach ban mar ha nearly second person of mi hen sin. Agus hiu ha min dochas ma han skillu na kum okay gum fechu jiffer gema ita yalche an da hoof. So ma ha gir sin ekin Cumhachd a het. At ha mi dèanamh mutan ha mi dul hin shigif mar ha mi clach gin stu stoch gin tukshiv tip no gavuam stoch gewille tor skutal ach hi sin kuju stoch gan is mi bican story no gaif chanili sakam ach sé nut a haun sé gaf cupa-tì suir an tofa gaf fós agus cumi sin orn. Okay, smar sin ha mi dul a hóisich a chiadr ha mi dul chlachgich seo stoch an nach yn gyda sin eich gyn a bit in the ring. No. No. Hi Rosalia. Hey! Oh! Seo light boosting primer ag Dior. Agus ma ní mi focus a víos. Whoop! Ha mi dìreach dul chuir da pump an seo. Mutan agus le lavan glan dìreach an cuir dan mar seo. A darna céim ha mise dèanamh at ha mi Fàilte seo sé na málaíon acam agus ma ha siw gamalientin Instagram mar ha bi isacu bhfuil mi clachcaigh Anastasia Beverly Hills dip brau agus seo an brush achgasin iad tain agus sé brush ar a bheith agus ha gymad dìreach an seo agus an túbhéile ha spúlaí ban an sin. Bi mis a clachcaigh an da medium brown. Stoch ag an nuring gaibh a tían na seaasca. Túbhce. Wah! Hey! So lei sin, dé túbh ha mi dul thuig. So mi dul a dhéanamh an túbh seo an dú. So ha mi dul clachcaigh mo bhris. Agus ha mi dìreach dul gáil mun cuairt na málaíon acam le leine dìreach agus nuair sin bí mi a líanamh isteach. Son an darna farstin ma málaíon acam ha mi dul a chlachcaigh tart shape tape sé concealer a hawn smise ounce an da féad agus ha mi dìreach dul chuir piece bake I brush gymachd mar sin agus an rud an níimi bí mi dìreach a skipalchuig in áirt na mhearachdan ha mi dhéanamh scas ha coní mhearachdan ann.
good. Bha al maun nach romi clach gig primer sy'n bi mhúlan agus ag didig an laf an cónaí leine sgrisal agam fad an rona dhan ula díadach a tíon cóla agus bhaid díadach a creight grot ach ma ha clach gig primer ha díadach gat haflig ma ha mi dul amach bí mi dèanamh Mhaise-Ghnùis doch ag siad na seach gyd an eiche agus ma ha mi clach gig an primer seo Gan je like losit, ietsje, fat na heiche. Díreach an unrit fat na heiche. Agus cúteach ma ha mi leis nuair a ha mi tíodaich gan je mi málaach seo ietsje. Ach ma ha mi díreach dul gan ma lebi agus ma a facail Mhaise-Ghnùis. Gan je le fiús losit in na vating nuair a ha mi torste go siad nye. So ha go per. Gan mi dul chuir pís big ar am draste. Agus le Gàidhlig díreach go misciche còmhla mar seo. Airson mosúil a dhéanamh an dú ha mi dul chhlach ag an palette a seár, cheannich bí riamh, sé Be Perfect Cosmetics agus sé an Carnival palette de ham. Ar chiad da ha mi dul ghil isteach leis sé Wasted agus seo an purpi a hacam sin. Agus ha mi díreach a clach go brushbake vo Real Techniques. An rud ha mi dul dhéanamh an táiseach, ha mi dul an map ag amach J an crú a ha mi dul dhéanamh Mhaise-Ghnùis. So an nábrid ha mi dul dhéanamh cumiscacha leisin a clach ag an da solir funke. Clach sin funke ha mi smúnichuig. Ha mi ferach géanú vasach funke. J Shorsig accent ha sin níl isum. Byr háis ich mi seo filmach har mi bidh a chreach an J chud dìreach sfa dul bhí ar sin a bhí brian at sfa mi dèanamh seo mhearachdan. Ha díreach mhearachdan, ha díreach chud dìreach. Cúiú a ha sin dul fiachin, Phil a chiad dul amach, ba mi díreach a círi brian raibh. Carson ha mi dèanamh seo. Agus sé níd in a haun sé snachil mi bidh cínteach. Ha gúil mór bhí agam ar son Mhaise-Ghnùis fiús nuair bha mi mar díochare a fiachin mi rúta na dhéanamh sa scáil. Ma ha sé géirí bhideo ecin ar sin ar mar a bavhisco dhéanamh Mhaise-Ghnùis. Ísco ar scás. Ha mi ar imich rút díonsaché. Agus ha mi smíchi cúteach go bhfuil an dríoch ar fat. A díoch ar urtas mór a dhéanamh sé Hanili sakam, an cónaí Mhaise-Ghnùis úda tíana amach, brands, YouTubers, ha díreach ar a gáil. Chará tutorials neon léit Jachamson nuair a bheith mi a fás suas agus a fiachin rutan nach chéil me géirí brian mi ein. Féim mi dul a rás isteach leis an da Wasted agus ha mi díreach a clach ag seo brush bo Urban Decay. Agus thuair me díreach ounce an palette Naked Smoky hacam. So ha bhí agam ar son imich bliana agus féim mi rá sé an brush a seár a chlach mi riamh san blendig. Ha níl sacam a get the bhaid an palette by díreach sconiol. Ha mi díreach a dul isteach a ríist leis an M507 agus díreach a dhéanamh cínteach go bhfuil an blend ceart go leor. Dul a rás isteach leis an purpi sin, díreach a dhéanamh cínteach go bhfuil a chosáilir sa gás. Ok, ha mi díreach dul ga acail ar scás ha mi smíochaigh maithe cúich leis cús chanéile díreach, chanéile dul dhéanamh differ.
Okay, so yn arwyd ha mi dal dèanamh, ha mi dal golsteach leis an concealer agam, agus mhearachdan y dìreach, agus ha mi dal y Gàidhlig yn chreach. Mijn nieuwe beken na saartje han súl na raket ket na smó, agus sin na never ha mi dhéanamh seo ar scas chan níl súl an uavasach mór agam, so sin never ha mi ga dhéanamh, chuirt mi sin mar ha. Right, fiach I sin. Okay, ha mi nach tálaigh leis an chrúis sin. Inis ha mi dal golaisteach le bhunún palette. Ha mi dal golaisteach le stocha sky ar an miscacha le wasted an seo, so sky is wasted agus sé dìreach. Tá snog gorm hawn. Sean rút rifi fine isteach. Ina bearn an beca ha seo. An nóir sin ha mi dal golaisteach le stocha breezy an seo. Yeah, he sin mar H line. Ma mi brian vi kuchkin miein seo o hiún gréis agus Fàilte fáinne go chuirseán ha ga dhéanamh sa Gaelic an nat bhearla. Agus sé céist inse nach a hawn an bheachta ar scas, chuirseán nach dèanamh. Chuirseán nach dèanamh an sa Gaelic. Sé, sé an canan ha mi clachca go láil na mhearachdan, agus ha le chutamach go, agus nuair a bheith mi smuincheich ris an page a chruachaich, an duilich a chruachaich, ma hon, bheith mi máchal na seirse guhan a ha an éitriaon mar ha, go hiilte di seo. Agus unrit a bhoich mi, sés nach hiil tór guhan Gaelic a ha cruachaich an stú ach gehéin son éitriaon. So bheith mi sé smuincheich, ha bearn beic ann, agus bheith mi dìreach a géirí. Bheith mi géirí rute cinna rach a nuair gá scúr a bhríon, so bheith mi smuincheich, well, beáirge dìreach a bhí an éitriaon. Sin an rute a ha inse nach le Gaelic. A mi smuincheich go bheith le cútramach go bhfuil sin an cánaí a lorach dóin idirhealaigte son I Cumhachd dúine an canan a bhríon, agus an rut ha poplach an drásta sé an éitriaon. Agus sin na clownácha go chhlachtaigh ar na bhí bliain na chéile, agus mar sin a d'irt Cumhachd an touch mis sin dún rut, agus chuirseán nach bacóir gu Gaelic a bhí ann, ma ha sin an stú ma ha sin a náte far a bhéal clownácha dul bhí clúintin an canan, sé Airson na dúine ha dul a chumhall an canan bio na bheachsa. Right, seo nuair a ha mi a dhéanamh mhearachdan an toseach ar scas ha mes mhór ann, so mi dìreach dul golaisteach le wipe agus ga glánach suas. Cúteach ha mi dul glánach suas an ocean beic a ha seo. Okie-dokes. Inis ha mi dul golaisteach le eyeliner dorach. So mi sé clach in dú a heic zuíomha, agus ha mi dìreach dul go chuir tarsing an súlach me seo agus bícin ar an mulach. So ma sciimeis cetar fáilemh an drasta. Okie-dokie, inis ha mi dul golaisteach le Kat Von D tattoo liner
aan een trupper black. Trupper doe. Duilich. Oké. Gewoon nach heel zo, Jeshal, heet je raas, kusje aan een minuut, ach, waarmee die Gaelic was het rest. Gaan dit dan ook minuutje. Zo, hier al goed. Primer week en waardig in twee show er skasken duk me paars je lish en wipe. Hij mis het al alles jack en ju le Born This Way Foundation. Agus sam le two-face to ha show. Die me dìreach a cuir rit mhearachdan. Wow. Oh no! No! En mi dol golsteach le beauty blender vloeg. Agus ha mi dìreach dol ag am an cuir smooth an mar seo. Nishe, Mhaise-Ghnùis is na chlán agam in lá ré gudro luchach agam nam siomad at mi fiachn cattle, you know, ha mi gemi orsnach ha mi fuirich an an flat ha gama shaun agus ha val luch agam agus ha mi edabi in seo fuirich an seo an bliana agus chanach mi fe riamh gurúcha seo agus neiche réamh a mi dìreach suie as ma fiachn cattle van mar J an form a ha sin. I dal mun cuairs nam hiomad agus mi mar bhramar tínas deach agus chuir sin na solis agus van luchach a suie retuh an jepi an bar speak dìreach a cetarm. Mar seo agus van mi mar Rai mi skriach a bhór agus nuair na hoisi ché rui agus nuair an bheith mi héins mo bhramar fiachan a glachga gur son socha 10 minutes agus rui fáilab. Agus mar oh no, seo toseach tosi hí nach chéal hanéli dul gar acal in isir. Cai mi leine agus cheannich mi trap no gaibh agus, you know, fiain humane. So in ruta haun vi heit de dìreach gal glachge am te voxe agus nuair sin gúta de dìreach gan chuir amach agus bí sabaltje. So rein mi sin chaim ar lein ar hánikiad chuir mi bacon peanut butter na bhrein agus bha mi dìreach a féheh. Mu dhéirich hau bha mi a fiachan i dul chatal a ríist u neiche agus chóil bhí mi in fuam a bha mi a fas go ma jólach id. Agus nuair sin chóil mi agus bhfuir mar Níos sin hau! Agus chuir mi a solis agus bha stuckte na bhrein a bhogsa. Nes bha mi mar bha mi mo gáid bha mi cho talite nach roid dul bheann dolisteach le concealerí dúich. Agus nuair sin thuairt ma bhramid, well, Dé sin dul dhéanamh an nist leis. An nuair gaon dìreach go acal stéit a bhogsa, Dé sin dul dhéanamh leis agus bha seo ag stocha uair sa bhating agus bha mi gopar an ná lá agus thuairt mi leis right. Hanéli sacam an drasta ach cuirí sin a bhogsa amach san amachchas a seomad retuh an doras agus ní mi tuig sa bhating Dé ha mi dul dhéanamh right. So chaimi na machatal agus nuair sin ná lá rúis mi agus bha has na suí an sa bhogsa. Dé ha mi dul dhéanamh leis an bíosteach bhíc seo. Nuair sin bha mi ceit ar Google agus bha Google a gra na cúra amach dìreach retuh an taobh ar scas bí a dìreach an mhearach an áte ar as isteach a ríist. Na mis is mé chuúm hen han mi géirí sin, Dé mi dul dhéanamh. Well, an ruta raimi
ga chreach tú, ach yn rwyd yr aini, hwg mi y focse, chwyd mi y focse, awn yn bacau, chwyd mi ysdiach awn yn bacau eile yr iest, agos chai mi yn tlia gan sgol. Tham mi cynsiach fel sy'n meich, cosiach yn sgol, agos, cwyd iawn yn crwf, a ha dìreach rwytwf yn taiacet. No. Halò, Mhaise-Ghnùis y Gaelic each y diest. Ha mi dol ga dèanamh, ha mi dol ga dèanamh ceart. Sin a húirs mid hyn. So, chai Mhaise a bhas. Chai Mhaise a bhas gan sgol. Le, bhuchach bio, an brain boxe, an brain backe. Agus am smich gan bi kut stegunje am vorchit stegunje ba a bhas smunche gyda dìreach mo bána bhain. Chanje. Sé bhuchach a bhain. Agus fatan clia ba mi imicanach gan oed dal vi yna fuam agus gan bi dunje ket or mar je ha sin. Noor sin ha mi forstanach go vil park pask gan skólvacum. Gúte de cóiseach leis. So chai mi isteach an farc, agus leik mi ma an bhuchach. Nishe, chanéal an stóri is statig an sin, a mi smiche bhil siús méich mar ha ómach dé seoir se bodanach a ha seo. Gumal bhuchan son spórs. Ach had de staten stóri sin gimi orsnach. Hannig mi mach as na crúfin, agus fa cútcin awn. A ha mi geolach iad, sé ólanach hóisich gopur am sa scóil, agus hannig Mhaise mach vo na crúfin, tra sa bhating rá am na scóilbe le bacca agus trap dìreach mar seo. Agus thuirtí rium, hai chosná, thuirtí rium dìreach, mating ba, cimar háisiú, agus nuair sin hóisich ba mi gama imicanach, an lís am raid mi panic. Agus náte dìreach gra, halò, cimar hai, ha ma, blah blah blah. Hóisich mi tlia is mar. So I have this mouse and I didn't know what to do with it. So I just put it in a bag and then I took it on the bus and then I let it out here and blah 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 and all this. Agus feikin nút dan ik is vai dìreach mar. Okay. Mo graag ba mi monarig. Ha mi tolchte ri ra nach an luchach tían a So ha mi dul ra gure win a hasin. Win a hasin. Okay. Ha mi dul gáil isteachnis le old favourite mhearachdan is it. Agus sé seo an contour kit le Anastasia Beverly Hills. Shall go battered sa hasin. Ha bhí acum ó hiún blianachin hanin. Ach, ha has to go pe. Ha mi clach jedi bhí gan clachig so is dìreach dul chumal dul. So dìreach bín sa dìan seo. Agus nuair sin has smucid dúpailte acid an dulchas dìreach a dul fálamh. Yeah. Ha mi nis dul dhéanamh becan rouge mútan agus ha mi dul chhlachcaigh sé dìreach tábh number 7 sé damson mist a hain agus sé brúis fós a bhíomh a seo. Ha mi dul gáil isteach le halada seo an céim is seár liúmsa agus seall mi ghaobh chuirson ann a minute. So an chéad ní mi mar seo becan fluch dul isteach leis an sleek palette a dhéist agus canéal dan a seár acum so bí mi dìreach clachaigh meascaigh étar an túr a seo. Tap dhéanamh sibh agus I bhfuil siú dé seo. Girlfriend! Pow! Nunning it shenechkin? Pow! Sitting. Ooh! Pow! Ooh! Ma how hast call the room. Tap lak mode. Ha mi go tangle. Famous dúis ein. Ach, yep, cool mi sin orn. So mi dìreach dul gáil isteach inis ag baun mo húl. Agus, yeah. Shall mi gut.
So mi dul gholasteach le wasted a riis. Ha mi dul gholasteach le pink mi agus ha mi dìreach dul cuir sin alna san ocean and sin. Ooh girl. Ooh girl. Ooh. Okay. Wow. Hey. Okay, I'm in this dolly in a frasca. Frascanen. Sa nársingach chanel plane cínteach agam Airson in channel show. Ha mi cínteach miain shes go bhfuil mi I géirí bailach a dhéanamh. Ha peachan nó ga agam. Ach, ha peachan san bí acamh sé na seorsrúdan ha sí sé géirí eichín. Bhín sa chótálachte a chuintin miain. Right, I'm nish ha mi dulchur mo frascanen. Hanili agam. Iad seo. Iad seo is mo húil. Stocha nach bí rútan ann nach éil cóhílte í Mhaise-Ghnùis. Stocha go bhfuil sin an plia. Stocha bhfuil beachan agam. Ach ma ha beachan acuse ín seo. Stocha bí iad san na seár. Seo an da mother agus sound bhfuil cat bondí a ha seo. Sin an dùbhlan dísel. Untu fan nátre. Untu vile. Ced mar dunne totally idrialite. Sin an ceann uia bhacham dú agus ha mi smúchiúch gan drúcnie. So, yay! Ha mo battery is gra go bhile ísio. So, seall go fallaf. Ma ha has ced a seo. Míle tang ha fi sacan go bhile fada agus dócha nach éil Mhaise-Ghnùis a córtagrút, blah blah blah. Ach, ma ha seo córtagrút nach lensibh mi Instagram OISEANLAUREN ann. Agus ha mi dóchas video eile a chrúcha gríomh a dhearchar ma ha seo córtagrút. Is cúteach nach ísibh gona carriage acu agus nuair sin bí teolach nach smóa acu mir leine. Agus chimí sibh a na fuirich. Ta-da!